onda smo našli Kemu u jednoj kafani iz koje on ni po koju cijenu nije htio da izađe, s obzirom da je bilo podrumskog tipa. I tu se uglavnom sjedilo u to doba. Kafana San. I onda smo ga montali da idemo na televiziju, da snimimo to. On nije htio ni da čuje, jer bilo je vrlo teško doći do televizije. Snajperi su bubali, pamovi, patovi sam. Mislim, svaki dan se na televiziji gledalo kako pogađaju kombije, televizije, različite automobile i tako dalje. Kemo onako čovjek koji priznaje da je dosta onako plašljiv i on to nije htio naravno ni da čuje, da smo mi tu malo lukavo nastupili, sjedili smo, pa smo malo pili i onda kad smo popili dovoljno da je on mogao reći što je ta televizija, da idemo to otpjevati. Onda smo sjeli u kombi, u stvari nazvali kombi sa televizijom, on je došao po nas. I otišli smo dole i naravno to se sve snimilo na jedan onako nimalo profesionalan način, kako se to u miru radi, studiozno, instrument po instrumentu. Nego ko se zatrefio od muzičara, oni su uzeli svoj instrument, to se snimalo onako ferijalno, Kemo je otpjevao. Sve se završilo za 2-3 sata i onda su pjesme počela vrtiti.